Ladies and gentlemen, contingent number 1, iniisang mananayaw sa kaalam, gugma o pagtuo sa banay ni Senyor San Antonio de Padua. Welcome to Turin Cafe. Can I take your order? Good morning, sir. Naa ba may kape na makapawag ng sagapait sa mong gibati ron? Why problema, miss? I got you. Here is your coffee, miss. I hope this coffee can make your day complete. Thank you so much, sir. By the way, naa ba kay i-recommend nga kalaagan dinhi sa lungsod sa Tuburan? Sure, miss. Pwede ka ni suroy sa mga maanindot na lugar din sa Tuburan.